akakiko kwemera umupira kutandikira ha district harengura district kandi DFA kandi to recommendinga izoberyo venue yo mpira ubwizoberyo kwa guri Kanyonza primary program mwe tukashasha munonga akakiko ka KDFA ku recommendinga cyayecho then akarga y'abantu bamwe bakatwemereza ngo cyecho kimukwa cyashita ikizanirwaho atumya tukonka ikintu twakubirifinga dukoze n'abakora bukuncero bayo ne bija then tukore ki tujye tugambe nimwe kubayika n'abagambira bazamu bagamba nawe tumaragamba nawe yatujyati nicyo tukikubasika kugira ngo muzani tutwagumuzamu twazache twajya ngo tuheze tukurugamo twe feedback tutaba tujyaho cyocura abasirikare barakwija bakusarawuni ujya mutwemereza umupira daka ibintu byatusobera nabwo cyo norora abantu abatuye hano sazo ntwina abantu bengi muno babargesede na saida matimu gona gagarisa abantu babo babagire embuzi babagire ibintu byabo batembeye no baraba bamaze guteka ibintu byabo mu mayize za fridge tapata no reba ziryaho ikinte kungezayo ku sasa kusanga abantu baragera ha umunsi beza hano koraho bakasanga nabatambya kezane kale nyo nanyo mukizaniro niyo ninza kutandika umupira ndakumanye kiro kubanga already na rugomuka ndi kubanyinja kusamba umupira wa chikopo cyane cya Christmas aho na Christmas kuka kuika mukizaniro na uraisho zikuruga umu ayishomeraho umanya headmaster ngo yayanga tusamba tinacenga niki ndetse gusera wambe odemara yo gusayo na jigaho Beki kusasa ki kudibisa gusera wa kandi sano ngiye horizo bira hano bo mukabo bari bagureta mu bya politics kandi twizire mu bya politics tuzize kusamba umupira kunyumirwa tukasemererwa tumbemera na kisahi abantu babinga abandi emere yetu yadiba nitujerira hata tukole kisente tuwatama